Ngoba siyimvelo lesigubhu siyahluma njengezithelo zonke kodwa manje mase sivuthiwe uma uthi uyasibheka phakathi akukho fruit ongalidla kodwa musibheka phakathi sinomoya. That is why ke isigubhu kuukuthi isithelo noma simisela ukuthi siyisithelo sikamoya. uNkulunkulu usinika ukuthi sisebenze ngomoya. That's why is accommodator imimoya. Kukwazi ukuthi kwakhelwe imimoya ehlukahlukene phakathi. Kudala ke ukusetshenziswa kwaso thina sizwe samanguni besithathwa lesigubhu sikamoya silengiswe emsamo sibe isigubhu ukuthi sikuhlanganisa nomdali. Esinye isigubhu ke esenza ukuthi uhlale kahle esehlala isigaxa sehlala ihlala liyadliwa kodwa ukudliwa kwehlala futhi siphinde futhi icontainer yakhona ibe nomoya phakathi ngoba iba empty uma sedliwe. Ihlala siyathi liyathathwa ngoba lona lisigubhu esinokudla ligqitshwe phansi emsamo ngokwesini bese kuthathwa uselwa lulengiswe phezulu. Yilapho ke thina sizwe samanguni besithi masihlabile from esibayeni inyongo bingaveli ichithwe phansi bithelwa oselweni. Malithelwe oselweni ebesithelwa phansi kuyihlala ngoba ihlala beligqitshwa phansi emsamo ngoba ihlala kahle lisuke esihlahleni isihlahla kuthiwa isihlahla sesihlala kahle sibizwa kanjalo. So umndeni kufuneka uhlale kahle ube nokudla ngoba ihlala linokudla. At the same time kwezikamoya kukhona uselwa phezulu uselwa oluyisihlahla sikamoya. So imimoya la ekhaya yabangasekho kufuneka ibe accommodative ihlangane. Kuyihlanganisa sithela inyongo kushone ukhokho noma ukhulukhulwana, sithela inyongo sekushona ukhokho, sithela inyongo sekushona umkhulu. Labantu abama head of the houses bane privilege okuyothela inyongo lapha. Buka ukuthi isihlahla sikamoya bese ithelile inyongo afuthe ngomoya wakhe, umoya wakhe uyolenga phezulu. Shothi kunomoya kamkhulu la, umkhulu mengaseke seshonile, whoever is going to take over arun lesi sigubhu somndeni uzothela inyongo bese yafutha afaka umoya wakhe. Okusho ukuthi sekulenga inyongo ezimbili, umkhulu ongasekho sekulengezalo osekho namanje useshise. Shothi ukuxhumanisa imimoya kwakusetshenzwa usela. Kwafika ubuhlakani ke bokuthi nje wasabe bahlatheni kunezihlahla. Izihlahla zinobuhlakani bakhona. Khona onhlahla emhlophe, khona oduma phansi abawubiza indumandumane mebewubongela. Kube khona omoyelela kweliphesheya. Lezo zihlahla lezi izihlahla zobusoka ezinye khona omdumo wamabhuku namatshintshi insizwa zobusoka. Fine. Lezo zihlahla ke bese zithathwa zenza umqotho ngokuhlakani ke bomndeni ngoba sifuna ungahlulwa izintombi la ekhaya mase sifuna omakoti beze la ekhaya. Sushayela umgubo umasiphala sabafana bala ekhaya. Le mpuphu le khona ethelwe kancane lapha esithela khona inyongo. Senze ukuthi umfana wala ekhaya ngabi nebhadi lokuhlulwa izintombi lapha abesebizwa igama ethi isigwadi. Kodwa uselwa olukuphi lolo esimbika kulona ukuthi usekhulile useyinsizwa sekufuna ushela intombi ilo laselwa lweyinyongo semsamo. Uselwa luyisiko alikona ukuthwala. Lokho okuthwala sekungena ekutheni manje sesiyaganga sethatha umuntu uselwa useye emathuneni useyohlukumeza imimoya yeminye imizi useyayigqilaza ubenza igqila labantu zokumnika imali. That is why kunama consequences ukuthi umuntu othwele ngamathuna ufakabi mase benzelwe imicimbi abantu bamenyezwe makubo babuyele emsamo ufakabi sebeyizitha labantu okade ubaqelazile sebebiziwe imimoya bisise emsamo sebebhekene noselwa lwakubo phansi kunesihlala kahle. Inyongo mubuka kahle ithelwa phezulu bese ithelwa phansi kodwa lapha yaphezulu oselweni ngoba indawo yemimoya eyimfihlo ethiwa unkatha lwamathongo, unkatha lwamadlozi ngoba amathongo ahlala emsamo amadlozi asegcekeni. Kuhlukaniswa yini umuntu oyidlozi yilo sabuya ngezidlozana olwa nokuya emsamo ayoba yithonga lala ubuthongo. So leya ndawo ila kuhleli khona amathongo ebusa phansi kunehlala elisebenzisana nezihlala kahle. So okusho ukuthi ma uqeda kubuya inyongo lapha ekuhlinzwa khona esibayeni awuyitheli lapha emimoyeni uqala uthele phansi la kusihlala kahle ukuthi awuhlale kahle lo mndeni ube nokudla ngoba isithelo sokudla ihlala. Uma uhamba ehlathini ukudla ophila ngakho okunika umdali sidla amahlala awulambe ehlathini uyasutha ampunga ehlala ubheke umdali uhlale njalo enoxanduva noma ezibekela ukuthi kufuneka abantu baphile. Akekho kuthiwa alikho ithuna lendlala ngoba ngisho ngahlala ehlathini uzodla amaselo udla indoni udla amatulwa. So kwakhethwa ihlala ukuthi ukuze ngoba isihlahla sesihlala kahle umndeni awuhlale kahle. Uma unenkinga eThekwini sesixakekile la ugoda kuye emafama abenza into eningi thatha uyise kagogo kuthiwe bhu ucansi ulalisa ucansi into elala la uvuke ngisho ubugula ususindile kodwa awazi wena ngaphansi enhlabathini kugqitshwe
ihlala lesihlala kahle uyabuya impilo yakhe iyavuleka usuhlala kahle usuyibona uyaphumelela usuthola namatoko ubuye emakhaya nje awugqonywanga awuphalaziswanga ufika walala wabuye ekhaya ihlala lesihlala kahle makubeka umuzi usokhaya ufika agqiba ihlala makuphuma umuzi wendodana uya nehlala nomhlwehlwe osuka ngala kuyogqithwa kubeka umuzi asiyazi lento eyigubhu iyisiko lokho osekuthiwa siyadayiselana sekuyinkinga ukuthi manje sesenza ukuthi sebeyathwebula abantu but uma mina nje kwamhlaba ufuna ngikwenzela isigubhu ngizothi asiqale emsamo sibheke ekhaya sibheke ekhaya bomama sibheke iprivilege sibuze ukuthi kuhamba kanjani then bese siyobeka uselwa lomsamo lezinyongo zohambisana nezidalwa ngoba lomsamo lwezidalwa lamathongo luba inheritance esalela ngisho izizukulwane leli lasemathuneni ekuhambe kumenyezwa abantu umuntu ku crack istairs esasakwe ngalonto scrack esolephekwe ngalama truck ekuhluma utshani amboze ngoba umuntu useyakhala sebeyala ukuthi sigqilazwe for 15 years sigqilazwe lo muntu abantu umndeni ethi ngakabi namandla okusibuyisa isilethe ekhaya so issue yegubhu ihamba kanjalo isigubhu soselwa isithelo sikamoya esenziwe umdali ukuthi sihlalise kahle umndeni sihlanganise imimoya yabangasekho yeah ihlala lasemsamo ligqitshwa mhlazana kwenziwa umsebenzi wokubika umuzi mawukuthi nana ahlaba inkomo kwadliwa kwasinwa ingoma akuphelelanga